land, domestic air, and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020. And to end, ayaw namin gamitin yan, pero kasi takot kasi sabihin lockdown. But it's a lockdown. There is no struggle of power here. Walang away dito, walang gera. It's just a matter of protecting and defending you from COVID-19. It's just a matter of protecting and defending you from COVID-19. Saludo kami anda kayo, sin kinagagatiyo, in sakripisyo di orasyo, para simpan gawi santa ko. Kararagmiyon ako, mangbantayan ba kayo, mangido at sipisa, yamayat ay salon at yo, kamanggiyon ako. Ya italagmi, mang bendisyon, manayuan, sin pamilya yo. Saludo kami anda kayo, sin kinagagatiyo, in sakripisyo di orasyo, para simpan gawi santa ko. Sin amin ay government officials, manipud sin ay ayatan may Pangulo, Senado, Provincial Governor and Congressman, Municipal Mayor and Councilors, Barangay Chairman, sin amin ay Kagawad, PNP personnel and staff, medical personnel and staff, Barangay Tanods. Sin amin ay simbahan ay patuloy ay mangikarkararag sin ay sitwasyon takodwani. Sin amin ay frontliners, yaman anda kayo amin. Saludo kami anda kayo. Gapo si kinagagat, sakripisyo, rigat yapoy di awak ay naparasyo. Kararag mi ay si Apo Dios limang subad, si manlok tiyas ay bendisyon anda kayo. Kararag mi tapno patuloy, di mayat ay serbisyo yu para sin pangkawaysan di amin ay umili. Kararagmiyon ako, mangbantayan ba kayo, mangido at sipisa, yamayat ay salon at yo, kamanggiyon ako. Ya italagmi, mang bendisyon, manayuan, sin pamilya yo. Saludo kami anda kayo, sin kinagagatiyo, in sakripisyo di orasyo, para simpan gawi santa ko. Saludo kami anda kayo, sin kinagagatiyo, in sakripisyo di orasyo, para simpan gawi santa ko. Cordillera na pintas ay lugar, na bendisyonan si kinabak na.
Permidilaya Diyosan sika adidakan baybayan adikan mandanak uray umali di panubo dumateng di problema waday namnama ipagpatugda ka adidakan baybayan adikan magyat Cordillera adikan mandana uray umali di panubo dumateng di problema waday namnama ipagpatugda ka adidakan baybayan adikan magyat tanwa dari namnama adikan magyat Cordillera